hurricane ya kula Katrina phuma khona niyazi nani chiphi ma oranges khaleni silaba fethu sizobona ugokuletile isizukulu sakhe ubuhlale sine anger alright bangithola istory kancane umntwana oshonelwe abazali asasemncane ana 3 years both mother and father uyahlupha esikoleni unokukhama abanye abantwana uphikisana nogogo uvuke kusena akhahlela ingubo lo mntwana akafukeza zitsha lo mntwana uyahlupha umalume uyakhuza akakhuzeki asothola istory asingene phakathi abasho laba balungu SGP Orange Ghetto Professor Kingman namuna Food and Vegetables Ori General Potas yemloyo sangiphakathi dibitso la ka ke Leti Mapogoshe dilemo tsa ka ke 63 ke tlo tshwara 64 ka December ke dula election park ke Kanana Bohlale o na le 13 years o ya grade 7 next year gwana tlo ya secondary Bohlale sekolong wa hlopa le la boraro le fetileng a kere ke amolata mehlela boraro ona le maya ndi social work mbantse ba mcancel ba itse ha salo ke ba misa tronkong ya bana ba banyana jwale Bohlale sa le go tloa a tsama mo go tloa January ha ona phethuo ntwa yetsa ba itse a hlatswe dijana a hlatswe dikausu tsa ke tsane ka le boxing ka mane ha di hlatswe di fail o ntsa di ntsha di le fail ka mo wa ditena le di dranka wa ditena le dikobo ha di alole ka jeno o ngelletse go latla o di alotse dikobo ene ke a motsosa mehlena ka jeno o itsusitse ka 6 nna ha ke tsoa ke re ke tsotso sa mnyane o sa qetile o hlapa o tsuile o sa qetile o tena ene o fihla bosiu dumela mama aye papa le kae re teng le kae re ka kena mo re ka kena papa ra le boka khono ka gore dumela gore re kena ko ntlong ya gago ka mabapi le o senya nako re ka kena tabeng re tlhalosetsa mama gore ke eng bothata Bohlale wa ntella ha mmamele dikubo ke tsana di alola ha alule dikubo January ke la ka thashwa ke stroke ka baka la hae re shautana nna le nene mo fihla sa ke robetse ke kwala batla ke CSK ka mogalemati wa tseba go tlo bula antseski ke tshaba go Bohlale hatla o tlo tla le motho wa mosetse morago re dula re le barago ke nna fela ke dula le bona ba babedi ke bana motho o tlo fihla re bolaela ka tlung Thabile o sekolong Thabile a ba mogama a go bona o entseng gono Thabile ke o swa gae ke sekolo sa ka le let's go imshima ke ngwana ke o square ke ausi ho yena okay Bohlale ha batle bana ba bang mona ha ona bana ba tshakela mo ditloholo tsa ka ha di tshakele mo ha di tshaketse mo o di tshwara hampe ibile mogonyana ka bana ba ya ba sa tla mo o ba stupile luo o mong ke setloholo sa ka wa mshimane le yena ha mo tshwara hantle ha tshware bana ba bang hantle ho hang le sekolong shapa bana ba batho ha mamele matitjhere le sekolong la boraro ha ne ke le sekolong principal ha ke lo mlata reng khonong ke melemo ke lahlela dintho ka mona ka koloi ha khutla principal a reng khonong ngwana o etsalang ka yena ke ratha ke tseba re ngwana o na le bothata a re ke mothotse ka classeng bana ba mang ba dutse yena a dutse ka mogalemati a thotsa itse tu a re wa tsuba ke a ke tsebe mare o fihla bosiu a ntse ke bua le principal ka tha ke mmono ka morago principal re tsamao e baneng ba bang a ska ba a yema ka morago a ke tloa ke ra ho fihla meme mong a re meme ke nkgono wa Bohlale a re jo nkgono a re ke phomotse ke phomotse bile hlo ya ka e phodile Bohlale sa kena class ya ka o kila gama ngwana sekolong matitjhere a motlosa ska khona o tloa o la ba lo tloswa ke principal jwale Bohlale ba bothata ba Bohlale le sekolong ba la ka Bohlale ha ona mmele sa tsebe Bohlale ha ona titjhere sa tsebe Bohlale Bohlale wa tella o tella le nna sel nna hampone ha bua le nna ka go bua le ngwana mkana o na le dilemo tse kae 13 o sa tsara kena sekolo a go o sekolong a ba so motibele a ba so motibele o bua ka mogwaratang ha bua le nna bua ka mogwaratang ha ke bua le ene o mfetola ka mogwena batlang ka teng nna ke tlamehile ke mamele Bohlale o ikentse ntate wa mona ene mo ha ona ntate ke nna ntate mo a kere hana mme hana ntate mare
space seo ke a se kwala nna hore a se ka bonagala ntate wa hae o hlokaetse ntate pele after 2 years wa hlokaela mme ene mme o hlokaetsana le 3 years ngwanong ke mo hodisitsa le monyane ke mo kenya creche pele ke ya mosebetsing ne ke mo kenya creche be ke palama bese mare monahanong wa ka ke nahana go nna ntweo ha e tlowe ho yena hoba ntatai o na shapa mme a le monyane na 3 years mo shapa pela hae e una mo hlikifetsa pela hae kwa hana hola mme wa hae o hlokaetsana le 3 years e sale ke mo hodisa mme ya hlokahala o na ntsa hola le hantle ke ngwana foster care. So ntate ga yo kae o hlokaetse mama gae o hlokaetse o setse le ene mme tsamaile ana le 3 years o hodisitswe ke nna o tshwanetse mo se gore a be ka mokgwa leng ka teng a ona gane jwalo le nna ke nagana jwalo goba jwale mantsa tsa mateng di social work ke bona sa loke ha mpone ka mix batho swara tipa o tswara thipa wetsa nga tipa a ke motsebietsa nka thipa ene ke tsaba ngwano thipa a ka nna a o nyonyobela bosiu a o hlaba o robetse ke ngwana wa tshwenya yeah straight nkgono re fihlile o batla re o thusa jwang ke batla di nthuse re ngwano ha ke bua le yena a mmamele e be ngwana a tshwanang le bana ba bang gore ntho e ke e bonang ya bohlale gobane o tsamaya le bosiu le ha ba ka mmolaya se ka teng ka ba go utswitse kae ha ke no hana o tsamaya bosiu ene ntho e ke e bonang ya hae o tlo qetella sa tsamaile ile le bollong kapa topa dikupu se ka bana ba topang dikupu jwale ha ke batle a ba fihle moo o na le ba khotsi go stratina ba ka etsa ntho o na le ba khotsi strat ha go tlogetse nkgono re sutlile story sa bohlale re biletse yena lebitso la ga ke Bohlale Mapokgose ke dula Election Park ke na le 13 years. Bohlale kena wena usuzijwayela wena sana lale ngafa kuzomhlalisana waye ufuna uncema ke a tshwe ulela ujwayela ingane encane ulela gore wa tshwenya o sa re tlwaela wena o a ratlela o dlala mo a re tshosi ke dikeletsi tsa gago mo yasizwa ukuthi sithini uzokhuluma la usitshela ukuthi kwenzakalani yeso asizange ukuzokuncenga la awusithusi thina uyihleva le ngahela hayi la endlini la wawuhlanyela ngikhulu awona hakiwane ngwana asabile wena Utsiamo a khotsa khetse jwang Ba nqapella makabo ba o qapela makabo mang Tsiamo wa fihla Tsiamo o qadile o dula le rona February mona Tsiamo o qadile o dula le rona February wa fihla ngwanona Tsiamo o wa fihla o qadile o dula le rona February mona Jawel re na le bana ba fetang wena wena you are a small piece of a human being so let's speak in the story what's the problem bua bothata ba o ke ke motho wa gago o jwa keng ke tseng jwa ke go sa tso gomo bua bothata ba o keng ke se o jang ka sefubeng sa hao kwetsa bana ntwana khuluma bulela letsa lang ka wena izosiza la asikuza mawukhala khuluma ndo ufuna ukukusiza khuluma kwenzakalani hane ke yana kubona webti bona ukuthi mone ke tshui ba batla o thusa Bohlale bua go hetsahalang ka wena bua Bohlale Don't worry. Wa o tshwara thipa wa o khama bana go sekolong o tshwara thipa o tsamaya bosiu boya bosiu o sa batlo a lula dikobo o sa batlo tlhatswa dikotlolo o ngwana ka eng gantwe wena o batlo etsa na ke tsaya ka o sa tlhote dijana ka o tela sekolong le wa ga bisang go lo pa ma go dimantla wa sa lule dikobo
o teng motho o tsogang ko lefatsheng a tsoge a tswe jaaka bullet first off ba a lole dikopo o teng motho jwalo why o etsa jwalo khuluma wena khuluma why ungadlula embed bua bohlale why sa lole dikopo yeah au panta wayela yini kinga yakho wenzakala nawo yini kinga yakho awusibi uyakela into yokutefa wena uyatefa manje awazi ukukhuluma ukhala singakakushayi nokukushaya manje ukhalelana yini inkinga yakho awazi ukuthi indoda ayikhali angithi wena into kumele uyenze kumele ukhulume ukuthi yini inkinga yakho sikwazi ukukusiza uyekulokhu kutefa la buwahela hawu wasalule dikopo buthatha bawuke mhlali buthatha bawuke yini inkinga why usa anule dikobo usabatlo tlhatwa dikotlo ya sicale lapho why yini inkinga ubatlokela wena utswa first off Nna o thusa nna ke tsiya. no batla go tsagetse lithusane le thusana le tsiao a o thuso a lula dikobo shebetsia mo bohlale ha o nona le nna yaanong yes wa sa mo lula dikobo tsena ha o nona le nna yes ne ku etsetsa ntho mo deng ne ke mo ulala shapisa tatela la makawo sanqolile phume nawo la damn it thula le ngobo uzoba isinyefo damn it fana omncane kangaka nje inuku uyangena uyalala uyavuka wena uyahla uyahlupha uyakaka bese uyafa la bese ugogo yakunqwaba into izele emhlabeni le wayitsiba ntweyo ikayithipa yawo ikayithipa Thipa. iko kae Anginayo. Ntana mfathipa na ntshwarisitse yona. E ne le ya tshepa. ga ona yona ba re tshwara thipa moswena iko kae Ngwana makola eng? okay alola ge let's move ro tsamaya ka tsheko tseba wa lola mpeto seswana wa o fetolang kgono wa gago a bua le wena o kgalema o poo wena o monna wena yaanong wa o fetolana le ena Sometimes ke a ba arabisa. gobane a gona malome mo montlong a gona ntate se re fitlhile ge ro sakaza ngenye impama ongakazi wayibona mfana wami ubona ngathi ubona izulu jwayela ba wena umncane kangaka lisokoziliswa uwe yasas ubuxeva buqala embhedeni awazi ubuhlalo njani yena lo domu kanje awafutsa lebitso la gago yasas ubotlhalo jwang ba o neile lebitso le letle gore o kgone ka lona o le futse wena you are an opposite ya bona se dlala kanjani o tline mo dilo di dule straight perfect beya boxele gantle a tumele mo moltropong di kae dikausi zawo A itse di kae? hayi ga wena o tsebe jwang ke tsamang Ke tsa. yaanong wa o sa tsebe gore di kae wa bona re na le bothata let's move a check seja bothata ba o ke mohlale Wa ke tsile man. Ntho tse tsa di tsa. di etswa keng gobaneng o di etsa o nagana eng ga o di etsa wena ke eng se o naganang go boetse ntho tseo okay wena wetseng he wenzeni boy kwenzakaleni ko wena o etsagalang wena go wena o etsagalang Lo kutlwe bohloko. ke eng e utlwitleng botlhoko ke eng e utlwisang botlhoko re nyaka yona ye yona e utlwisang botlhoko ke yona e batleyang motlhale ke eng ntho e utlwisang botlhoko e bue Batswadi ba ka. ba enzeni ba kae batswadi ba gago ba o kae boy Ba tlhokahetse. ba tlhokofetse E mfedisa bohloko. Taba ya mo ka le ntate wa ka ba sa phela. so ke yona ntho e utlwisang botlhoko eo ke yona problem mara mamela yeah
a ke re kaofela mo lefatsheng re tlo tsamaya le wena o tlo tsamaya le rona re tlo tsamaya kaofela le kgono tlo tsamaya mara o ka se dumele ntho e gore yo ntshe mo tseleng mo lefatsheng wena o setse ka bophelo akere ha bayo so o ka se ba khutlise file ka re nka ntse ba phela na o ka lematsa bana ba bang wa lla wa ya le ko mabitleng wa ile ba tsosa a gona motho o leng a tlhokofala a tsoga lefatsheng hai sa o tla ba o botsa maka motho ha tsamaile o tsamaile wena tshwantse o amogele wa o sa amogele and akusuyiwani ukhule kanjalo sonke sikhule kuleyo situation boy why o sa amogele a ke re nkgono o teng le malume o teng ke nana gore phelo ba ka o ja batsadi ba ka ntse ba phela mme tlo ba shapo ya uza buhlala wamuntu malumurini ya wonke baningi abantu abafana nawe abanye abanye babashiya esibhedlela umuntu ena one day umama ashona babang ba ba latlhile ngwana o tshwanang le wena ke ngwana o tlo bang strong very strong so ba indoda wena o tlo ba monna tia e seng taba o dlala because ha ona ena ntate o mo shebileng bana ba banga ba lla ba re ke lo botsa ntataka wena ha ona gore o ile botsa ntatao o tlo itwanela mo lefatsheng mara o sa sogela bana ba bang ba sa etsa next ha o utlwile botlhoko o ntshetse botlhoko ko baneng bao go wrong a ba nqale ke ba shapa sekolong bana bao a se bona ba bulaileng mama ga le papa ga a se bona a bana molato bana ba o sa ba bona molato gobane wena mama gao hayo le papa gao bona bo mama bo bona ba teng sa buisetsa bobe ka bobe ra utlwana nkgono o ntse gante nkgono ka ntse gante gobane pelo ya ka e dula e tlile bohloko gobane batswadi ba ka ba sa phela so buhlala uzwile ukuthi uthini umalume uzoshintsha kule nto oyenzayo ne nini khona tloga ka sheng bona nje kwajewo sure nkgono na bua nnete a nagane ke motelela ya le nto tifuna ngikhiphe enga le ndoda le ngapha ya kuzoba right yabona ya fanele sambe mina nawe siyokukhipha enga mfana wami yezo ngikhiphele enga ubuye right wena uphile nogogo ube right ungaphinde uhluphe ugogo ngifuna aphinda ngifonela ukuthi baba uma orange uqalile ubuhlali nebuhlali are nka montle mfana asambe futhi soshaya isession yangaphandle yokugcina ane ke tswa ka tlong ba re ya section ne ke tswa ba tlo nshapa was so change exercise woza buhlala woza phansi phezulu phansi push phezulu phansi 2 3 ariye kopini asihi buhlala 4 asihi move come on Dr. Buhlali move push move come down doctor Yeah. exercise by numbers get Yes. ready asihi baba okay no time yes 2 good position 3 4 5 6 7 6 exercise ne le thata ke tsene re di etsa kaofela 13 14 boss Osabab 15 salwa ka bushwa 16 namhlanje 17 boss 17 1 2 3 5 to go 1 that's 4 that's 4 start asikho baba asi boss asi 3 4 5 6 7 ngakho sesiyaqeda
3 more. Ufuna nje 15, yes. Boss, wait. Boss. Sakuyalo, boss. 9. Boss aba. That's 10. Boss. Stand. Ayabona manje. That's 10. Siyacabana manje. Motho tshwana le mole mo sengfeng gore o kopa tshwarelo from today ke eng ntho tso di etsang ra utlwa o bua mole o mmotsa o mshebile ko matlong kopa tshwarelo man ntho tse kentseng tsona. Skip izandla maphotheni boy. Okay. Ulela ke boy. Kopa tshwarelo man ntho tse ke dintse. Ha o no hlela o phete o di etsa. o tlo etsang o etseng Ntho tsa reng ke di etsa. ke tse feng tse o tlo di etsang dijana Leo alo qala tuti. lo tsholla matlakala sekolong Tlo mamela bana ba bang no ba shapa. ha o no ba shapa Se ke tlo kena ka tlung ka 6. bosiu Go fitla ka nako. go fitla ka nako Taba ya gore nkgono a dutse batho ba tlo nkgalme e nkutlwisa bohloko ka bana ka tlameha etsa ntho tse ke di etsang. Ha ke no hlola ke metsetsa lerata a ke bua le yena ke tlo bua le yena hantle a kgone ho mmamela Ho ja nkgono a se ka mphuta ni tlamehile ha ke mo ke leng teng no. ke mo etsetse ntho e nngwe le e nngwe ka ntse ke mo etsetsa go ba le leratang kgono a le thusi ke a nana le wena ha o sana matla ya ke sana lerata la gago le ka se o thuse ka selo nna ha ke shebile tshwantse le tshwarane gantle hayi ihambe kahle mara noba ubuhlala ngafuna ukukhuluma mara the way ningimenze ngakhona ngisho ukuthi uzwile ubuhlali ufundile namhlanje ngisho ukuthi namhlanje uzawaqala angihloniphe ayenze yonke into engicela yona ukuthi mhlali hamba uceda idodi uzoyi mhlali igezi izitsha uzowandlela inqubo uzoyenza yonke into akukho okudlula lokho lamazwi okukhulumela umalume kuwe mfana wabambisise ne umeke sure ukuthi uhlonipha ugogo uyahlonipha ekhaya ne ya bazozo malume bekulande bekuse kuyitherapy ne beyokusiza ngokomqondo ne boy ya ubekuthole ukhona uhamba uye khona bazokusiza ukwazi ukukhuluma nabanye abantu abazokusiza ngokomqondo ne boy ya Nna ka bophelo ba ka ke batla ho bona ke dlala bona. no sipaleleni bafowethu ningasali bathi walala wasala sipaleleni manina bashana bethu abahluphayo abashoda ngabomalume nabobaba sizawufika lapho ayikho indlu